Hello everyone. I hope jotono kam nong na. So tini direction and distance tu hai kya? Upon loge sitting arrangement nibo koekta questions tongo. Definitely amo bo basic hai nai, basic solve khai nai koekta. ठीक है. So video nang tong di. So direction is jara tini puila video nai tong nai. Definitely the direction and distance ni part 1 video nai di. So that kama idea kama questions ngaro bo solve khai jak. Definitely abono bo check out khai di. ठीक है. So class शुरू करेंगे आको दो समझेगा Rahul put his timepiece on the table in such a way that at 6 p.m. our hand points to north in show 6 p.m. बस अगर ये हम लोग अच्छे ने गोरिंग तो आके 6 p.m. भाई का ताम बा आते क्या ना 6 p.m. तामो है तो बा क्या our hand दियांग फसिंग शो खाई तो बा most south है दा गंगा but ओ south या फू south actually मो सुनो north से पुनो कोई तो हिंसा ना देखो शाना ठीक है गंगा उल्टा फुनुक तो और technically south नंगा north पुनो कोई तो Ganga tawag sono question tam san ka in which direction the minute hand will point at 9:15 p.m. Ganga 9:15 p.m. baham ke bhai ke tam sine technically 9:15 p.m. mo hai ke tam ya de ba Ganga mo 9 mo ka 3 mo 2 1 है दा mo hai ke no sine 9:15 tam 9:15 tam pura sine minute hand biang direction so khai tong ba mo east है दा ba but sine question ni mo to mo ulta ke se rizak east tong ga mo west sine bini answer ठीक है so west is the correct answer चलो next तमें चका one evening before sunset Rekha and Hima were talking to each other face to face in chow evening go hin sadak बुझी का हंगे evening o tam concepting morning o tam concepting everything we have discussed in the earlier video of this particular topic है तो बा ये evening go हंगा सा सब समय west खासिंग हाबू ठीक है हंगे face to face कॉक्स खाई तो हंगे हंगे face to face कॉक्स खाई तो बराबर दागा Tangay hake kok sai tong karon bong ni shadow right left to klayo hin sadak ko right ro klayo hin sadak tong inga mo jodi no borok na bini sampleo da klai nai amo jodi no borok na bin sampleo ro klai nai bla he de ba nge sab ni sampli bini right side o klai tong ठीक है एरो जेफ्रो साका ना जंग सं मोनो राइट मो लेफ्ट अमो के राइट अमो लेफ्ट हे देबा ge o shadow to mo left side o klai tong ma klai shu हे देबा sab ni shadow bini right side on klai tong or kusano sadang tong hema ni shadow ganga hema ni right side o klai jak er mane mo hemang thangka mo jodun hemang to nga yang tai khorosang thang sini sini rekha this is rekha ठीक है ये क्वेश्चन tam sunga ba which direction was rekha facing rekha biang face khai tong rekha is facing in the south so b is the correct answer ठीक है next this is very important question haisa ko question rogo kono previous year questions ni mamang se collect haisa ठीक है hai hinai angora tai oro mention khaili abo exams rogo phai buji ka बेसिक कॉन्सेप्ट तो आंसर रिबाई का तब अगर उसको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ममंग सॉल्व कर लेची नहीं ठीक है चलो तमें छका y is in the east of x हिंसाव y हिंगांकाई x नि east of हिंसाव y is in the east हिंगांकाई yang सब नि x wa nga and for which of x which is हिंसा का ono कैसा word which हिंसा prong गांके जे last bono बुझाबो who which whom मोय रखतो गांके last तो जे पर्सन तो नहीं बोनो रिप्रेजेंट खाइजागो इनका which और सब नो साका x नो साका का the which is in the north of z हिंसा एर माने o x इनका सब नहीं z नहीं north तो ठीक है if e is in the south of z हिंसा p हिंगा का अबार z नहीं south तो clear then in which direction of y is p y ni biang phasingo p हिंसा y ni biang phasingo engai p हिंसा nga ang nong no basic ni dinon sada moi ka draw khlainai je ni byapari singo ob jaga oro y no represent khaidi y ni simi ob draw jeba beng tongkha om hai kan draw khaidi atui eta ba ga om tei jaga ja deng jaga da ba ga ja deng jak gang kai sini ob ka south omong ka west omong north ob ani east eta gang om to west by south ni kan ni ka saro gang ka mong nai south west ga south west option to tong krei krei gang ka answer ka none of this ठीक है क्रिटिकल क्वेश्चन फाइजा क्वेश्चन दो मो नरक क्वेश्चन रखनो गूगल सर्च फाइगा का नोगा न जे बो एग्जाम्स रखो फाइजा ठीक है काम के तरक तरक स्क्रीनशॉट रखना ही नहीं खाई दी मुझे कहा चलो नेक्स्ट वन मॉर्निंग मॉर्निंग हिंसा करो मॉर्निंग को ताम बैठा मुंगा
Uday by Vishal were talking to each other face to face at a crossing. कैसा crossing अब बरक each other by कॉक्स हाई तंगले मानी. ठीक है. If Vishal's shadow was exactly to the left of Uday hin saka और left right hin saka hangkang के number of मोहाई के face to face ना नांगसी नहीं. ओके बुझी क्या? तांगे मोहाई के face to face ना नांगला कि नहीं I'm already first video हाई रिजल्ट. ठीक है. So बरक मोहाई के face to face खाई तो. So जेहेतु in the morning बा sun rises in the east gas hal yang ong thangka. ठीक है. Gangga sampli biang nai. Sampli yang nai. Just ponong tongka. Ada ba? Go more right, more left. Go more right, more left. बरोबर. Sabni shadow sabni yang play nai. Vishal ni shadow was exactly to the left of Uday hincha. Vishal ni sampli se Uday ni left to. Left bawa ba. Obviously left ganang tong kana ble sampli. Ingkang kamo Vishal ang sinai. Sakane abo Vishal. Karon Vishal ni sampli bo yang ramla. Yang jak gangka sabni left to klai tongkha ba. जे उदयनि लेफ्ट उदयनि जदि नमो गांगा उदयनि लेफ्ट फासिंगनो विशालनि सामप्लिंगलाय तंखानाब्ला एदबा समहाय कैंसिलेंट रो गतामिन जाका which direction was uday facing के उदय बियां फासिंग फेस थाइगा ये उदय साका फासिंग ना जा के north is the correct answer. ठीक है. Next question. A man walks 5 kilometer towards south बरो खरकसा 5 kilometer south फासिंग हिम काइन छाव. Okay. Number 5 orange में start करेगा south and then turns to the right orange में right turn ना का right बियांग तोला फासिंग ना प्रो right यांगो या after walking 3 hints हाउ गंगा 5 नते किसा लॉग रिलेशन दो जाते 5 by 3 मकल by नुकजा तोंगना नि कॉलक बारा गंगा बहुत 3 ना का right after walking 3 kilometer he turns to or right then a left a man walks 5 kilometers towards south and then turns to the right. Right turn naka. After walking 3 kilometers or 3 kilometers him by to the left hinsa or a ball left turn naka. Left turn now in I walk like a 5 kilometer hinsa. Barabar. Okay. And now in which direction is he from the starting point? The starting point is shimi say or je bin above young direction of hinsa. And the young swimming tonka or the no centers nam the insaka. The center जदि न जागा सनाम कांका मोता मंग तोका this is southwest. ठीक है और जागा जदि center सनाम कांका एते बा फोटो बाहिंग तोका अरन सिमी नकोका हाई एंग थांगनाब्ला अमंग का starting point मong का बिनी end point the mo direction this is in the southwest. So D is the correct answer. ठीक है. चलो ते तरक है नाइडी. चलो next. If south is become north in south is बाबा जैसे कि चिनिमो this is north more south more east more west more east more ni west है बा the south is बाबा ओमो है बा मोन ब्ले south is become north in south is north by कें खा और हाडी anti clockwise so थांका बसक डिग्री थांका और 45 डिग्री ते और 90 डिग्री 45 by 90 degree ना मिली ना और अब उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन of बोरा 135 डिग्री थांका तेरे तेरे क्या नहीं दो जरा किसी में बुझना प्रॉब्लम तो डेफिनेटली फर्स्ट वीडियो ना नहीं दी इनका एकदम क्लियर सराई थांगा ना अंग एवरी डिटेल्स है रिजा. अच्छा नेक्स्ट ये नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट हिंसा होगा नॉर्थ ईस्ट वो अब याद बची ने नॉर्थ ईस्ट इनका के टाउन थांका बो वेस्ट का हिंसा ना दिशा में और सिमिश प्रो का मो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना दिशा और 45 डिग्री ते और आता है पूरा 90 डिग्री और अतिशा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नुक जाखा है देबा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नुक जाखा गागा व्हाट विल वेस्ट बिकम जो वेस्ट बबो अबंग जा ब्लानी वेस्ट जो ऑरेंज सिमी सेम 135 डिग्री ते ड्रॉ खायोली जैसे कि ऑरेंज सिमी और 90 90 और 45 एंटी क्लॉकवाइज पे आदो गरम का दिशा पूरा 135 डिग्री नुक जाखा दिस होल सीन कम बबंग का दिस साउथ ईस्ट बबो सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट K is 40 more TPS वो भाई जाओ क्वेश्चन K is 40 meter southwest of L हिंसाव K हंका कैसे तंगो K हम तमो
southwest hinsao the southwest by ke mo jotin chini direction ganga mo north mo east mo chini south mo chini west ya ba gangkai sabo ke gangkai 40 meter southwest hinsao na ganga go jaga ke na taman garo ya ke do mo ke ya orosi ke L ni southwest passing garo 40 gawang sinai L ठीक है abar if tamin saga if M is 40 meters southeast of L hinsao abar L ni again 40 meter anga tamin saga 40 meter hanga ora side hoga south east hanga sabo M hanga mo M hanga eto ba hingga na diaro yang phasing mo 40 meter yang phasing mo 40 meter ang tongana bla er mono mo duita no same line nong manang sinai o eke by M same line nong tongka eto ba the same line hin saga question tamo then M is in which direction of M, K ge o M K ni bo direction phasing hinsao ge jehetu mo suja line borabor tongka ge suja line hingga tamo east and sinai bini answer tabor kita basic bujin nagarati suppose yang je bo 40 ma jaga mo slightly kita rom de 45 thanga obo straight line ng liya kita omti kekek thanga tilt thanga bujika ganga from ganga south east thang kamu kok de bujika east line ni borabor se kita ongkor ka south passing o thanga ganga no south east thang kamu ठीक है so the answer is east ganga option number A next some boys are sitting in 3 rows all facing north hinshaw koijona some boys hinshaw or koijona redactory such that A is in the middle row bujika A hingangkai kachar ni row okay koijona or some boys hinshaw okay fine P is just to the right of A P hingangkai any right of but P is just to the Gata means like P is just to the right of A in the same but in the same row hinshaw all line no ble any right side no ping tong kai ka sine arrow mo hain kan ke omo right omo left ya ba ada okay the ping thanga Q is just behind of P hinshaw kai Q hanggang ke P ni behind mana uklogo hanggang ka jagang thang sine sine Q clear while R is in the north of A R hanggang ke any north passing hinshaw ke A or hanggang ke any north saka ga o jagang ke R thanga ada ba hanggang in which direction of R is Q R ni biang passing Q hinshaw garo question R ni simi Q ni se sani tong hingga same passing nong na sajak mo haike draw khaidi draw khlaine R no o jaga beradi R ni simi draw bahing jak ating ka Q thangka an por Q thanga na bla same mo magan karni R ni simi tola thangka A ni simi yagra thangka P ni simi tola hoka Q ठीक है mo gange the fault na ni joton sai chances kom mo maike draw khai kan kai আর যারা এক্সপার্ট তো বড় ডেফিনেটলি আর নিশিমি কিউ না হাইকে ড্র খাইখির মানো ইস্ট বাই সাউথ নি কেসারো গঙ্গা সাউথ ইস্ট নাই বাট মো গঙ্গা যারা বিগিনার্স যাতে মিস নানি চান্সেস যতন সাই কম নানি বুঝিকা মো ইস্ট মো চিনি সাউথ या दिबा गंगा साउथ बाय ईस्ट नी केसारो गंगा आंसर इज साउथ ईस्ट डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नंबर 9 A boy rode his bicycle northward then turned left and rode 1 kilometer and again turned left and rode 2 kilometer. He found himself 1 kilometer west of his starting point. How far did he ride northward initially? Gata min jaga question kama ke bujidi. Again mo TPSC phai jaga question. Khoroksa charai ta north phasingo salogui thanga bicycle salogui thanga hinsa. Busuk salogui thanga aro clearly sada gya. Aun pore batam jaga then turn left. Left na oinai 1 kilometer himka. Basaloka or 1 kilometer thanga left naka. Abon pore and again turn left orange sim bote left turn na kha and road 2 kilometer that 2 kilometer karan 1 kilometer ni sai to kotor nuk jak na nangan ble ede ba or 1 or tai bad baki 1 nga 2 kilometer as abon pore tamin seka he found himself 1 kilometer west of his starting point himself bujika kama ke bujidi bo o jaga je batha gei mani obotam hinsaka bin starting point ni simi west 1 kilometer west passing no way kain sa
Nga o hisabai naikhan ke tomo 1 kilometer west yang chonghable. Edeba. Er mane bin starting mane o jagan simi se starting mane. This is the starting point. Nga se bo nije nije no 1 kilometer west phasing unugnani. Clear dan khanai di. Okay, this is the starting point. ठीक है गंगा ताओ how far did he ride northward initially गंगा बहु बस साक पुइलानि लाइनाव साजाके देबा खरसे साराय northward फासिङो सालावै थांमानि गा अबन सिङो सोनो अरन सिङो अरजे बो थांमानि कय किलोमीटर पुइला थांगाइन सिङो so mo 2 kilometer गंगा mo 2 kilometer so answer is 2 kilometer tangai mo 2 kilometer mo bo basic side isino geometry ni concept this is the rectangle ni opposite sides are equal ठीक है आयतक्षेत्रेर विपरीत बाहुगुली समान बांग्ला भाषाয় কাহিনী ठीक है चलो नेक्स्ट तमिल से करो राशिक walked 20 meter towards north हिंसा राशिक तमो 20 meter north passing थांगा बरोबर then he turned right and walked 30 और अंश में right ना खा 30 इनका ऐसे कम नाशी ना ठीक है मो 20 और मो 30 सीधा ना जाता 20 by 30 नहीं डिफरेंस बुझी का then 30 na then he turned right and walked 35 और अंश में तो सब और 35 ना होगा 35 he then he turned left and walked 15 arrow je puro tola left yang se ko ge buji garo mistake rakta khai dia arrow is the main direction ga sara 15 na hoga the 15 finally he turns left oran sim bati finally left turn na hoga hinsa and walk 15 meter hinsa oran sim bati left turn na hoga left turn na hoine boro 15 no 15 na ka ठीक है Hyderabad. Ganga Sonata Chaka in which direction and how many meter is he from the starting point himself? Starting point omo tongmani. Amar blue color berishe na monga bini starting point mo bini end point Hyderabad. The starting point is mo bo direction ongza mo east direction ongza inke east bo option atong east duita option atong b kaisa d kaisa a bo badan thanga aro c bo badan thanga buji kana bla karon aro west by west series abagi mo bad Nga tawag B by D ni bising babong nai tabuk busi di kaham ke busi daw daga. Tamin sa karon hadi. Obo busik tong mani 30 da. Tabong sai pai daro ble rectangle jodi no shape ong tong kai opposite sides are always equal. Nga mo 13 jak. Nga mo 15 nga ombo 15 ang jak. Naila. Mo 15 nga mo 15 yad ba. Garo 30 taro 15 nga busik 45 dang ka. Nga 45 D option nga correct. 45 meter east. ठीक है काम के नाई दो क्वेश्चन में तरक तरक पेशा सतोनी नाई दी बुझी थांगा ना क्लियर करना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तमिल सका starting from point x kaisa x point hin tongo okay giant walk 15 meter towards west mongka rombi mo x point bo oron simi giant tam biang thanga 15 meter towards west inga west biang yango this is the 15 clear he turned left and walked 20 oron simi left 9 bo yang 20 thanga clear he then turn left orange simi left 9 है तेजा 15 ना होगा गल एरो तोला पूरा 15 आई लेफ्ट दियांग यांगो बोर तेजा 15 ना होगा ठीक है after this he turned to his right orange simi bo right ना खाइन छाव right now in 12 meter thangka orange simi right ना खाई yang sebla ada now the question is tamo how far and in which direction is now jayanta from x okay o x ni simi bo direction o hin singo mo ade bachini x mo nahana ba obo biang same tola phasing nobla so mo definitely to mo south phasing go nge south bo option atong a option atong e d option atong automatic b option by c option kata ठीक है nge tabo pura prominently details ke answer nai na gaga bahing nai nahala nongna thasingo sajak je rectangles ni opposite sides are equal mo jodi no 20 jak gangkai omo bo to 20 nai bla nge 20 logata additional or 12 meter tong na bla okay omo purang busa 20 plus 12 nga 32 ठीक है गंगाई 32 मीटर साउथ का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर ठीक है काम के चैनल नो शेयर कर दी सब्सक्राइब कर दी
बुझिगा so that maximum students benefit mantang SSC rogo to phai no tongo TPSC rogo phai tong buskangi high course rogo ba mo high questions ma phai definitely बुझिगा so जरा serious या serious by the preparation continue khai thani चलो next question the length and breadth of the room are 8 meter and 6 meter respectively this is the length and breadth the mo 8 inch ho mo hangkang kai length ta do breadth hangkang kai mo 6 inch ho a cat runs along all the four walls and finally along a diagonal order to catch rat hinch ho tam sega khorok kaisa aming চারটা wall no khaprum kain chho a cat runs along all the four walls and finally along the diagonal oran sima hai ke khachi ka aming kaisa abar diagonally khachi kain chho this is the diagonal na khachi kan ke sa oro sinjono romai manai kya mo ita ठीक है now the question tam sega how much total distance is covered by the cat ga aming oro busuk distance cover khai kain chho kama question ya nadi same chin oro rectangle ni concept nangai tonga as well as oro triangle ni concept bo nangnai mo 8 hinganga mo bo chini 8 hingga mo bo chini 6 ya ba karon opposite sides are equal ni bagai hingga o je boundary barabar khachi gi babu khachi gi tongkha hingga mo ka perimeter of rectangle ni formula ang tonga 2 into length plus breadth hingga 2 length hingga busa garo 8 breadth hingga naro 6 hingga 6 plus 4 hingga 14 14 by 2 hingga busa tongkha 28 asik jara to 28 thaigra ka যদি না 28 থাকে অটোমেটিক অরন অপশন এ বাই বি কাটা তাঙ্গাই 28 নিচে কম কম বা আবাগে কাটা হ্যাঁ বা আচ্ছা তাবক जों कसारनायाव डायगोनल बो कारिना नांगनाय डायगोनल कारिना बागे नाला और कायसा ट्रायंगुलर शेप नाय तो दा है बा ट्रायंगल जेदो ना शेप नाय तो खांके जों और कायसा पाइथागोरास नि फॉर्मूला अप्लाई मा खायनाय पाइथागोरास नि फॉर्मूला तमो मो जदि न चिनि ट्रायंगल खांके mono hinge हाव हाइट mono hinge हाव बेस mono hinge हाव hypotenuse বাংলা বাই হিঙ্গাঙ্কে অতিভুজ মঙ্কে ভূমি মঙ্কাঙ্কে উচ্চতা বা লম্ব কা হাইপোটেনিয়াস কারিং জাগনাইনি ফর্মুলা আং সংখ্যা আঙরো সেই রিসিনা AC স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফাইজাগো কোশ্চেন বুঝিকা AC স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু AB স্কয়ার প্লাস BC স্কয়ার ठीक है या फिर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज द हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बुझिका दिस इज द क्वेश्चन ता दो इंगा AB स्क्वायर AB ममन ओ बुसे तंगमानी इको 6 तंगमा दबा इंगा मो 6 स्क्वायर BC स्क्वायर इंगा 8 स्क्वायर ठीक है आगे एकदम डिटेल्स तो खाइरी तंगो डेफिनेटली नोट डाउन खाइबे दी मो AC स्क्वायर 6 स्क्वायर इंगा बुसे 36 8 स्क्वायर इंगा बुसे 64 इंगा 36 प्लस 64 का बुसे और 100 इंगा AC स्क्वायर सबले मोतो एदा इंगा 100 सब नि स्क्वायर आंगरो खाइसिन ठीक है AC स्क्वायर और 100 इंगा संग साइमन 10 नि स्क्वायर एदा गरन स्क्वायर बाय स्क्वायर काटा द AC is equal to 10 एर मानो जे डायगोनल नि थांगमानि अबंखा 10 बिनि डिस्टेंस इंगा संगागी डायगोनल न बादरी बसक मानजाक 28 मानजाक इंगा तायबन लगाताय 10 जदि न प्लस खाइरि कांके 38 is the correct answer 38 is the correct answer C is the correct answer नहीं दिबो बुझी का वो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तमिन जगह 13 नंबर जे if A multiply B means tamo A is south of B multiply ni mane ka south plus mane tongka north percentage sign ng tongka east minus ng tongka basik west बुझी का इनका चुंगा अब सॉल्व खाइ दिन छौ इनका म बाइके सॉल्व खाइ नै पार्ट पार्ट के खाइ पार्ट पार्ट बाइके खाइ नै पहिला P percentage कियो न सॉल्व खाइ ले न एदबा percentage खाइ के percentage meaning tamo A is east of B यार माने P is east of Q कि P yang khatam ni Q ni east passing go इनका mo east passing thanga abon pore apart no Q is plus blana plus mane tongka north Q is north of R इनका Q hangka R ni north passing go abon pore R minus S the minus nga tamo chini
west hai ba r hanggang ke west of s hinchau ka r hanggang ke s ni west phasinggo clear now what is the question s is in which direction with respect to q hinchau or s q ni byang phasinggo hinchau ठीक है so it is southeast बाइके खाइगा again direction on आइदे Tamen saganong no jeni bepari singo tai jeni simi hinsingo kyu ni simi se biang hinsang nabla kyu no daga s tong ka daga bujiga am hail tong ga mong ke chini east mo chini south ga southeast b is the correct answer next tamen sagaro he started from his house towards west he bin inog ni simi west passing thangka okay बढ़िया gai pratamen sagana di he started from his house towards west nge bin house let's saw jaga tong Inga babiang thangka west passing thangka. Edaba west thangka. After walking a distance of 25 meter or babu thangka 25 meter thangka. Edaba abon pore he turned to the right and walked 10. Yang nismi right na ka right now in a boro 10 thangka. Clear? And pore he then again turned to the right and walked 15. Or nismi right now ka boro 15 thangka. যদি মোমো কিছু চিকনি থাঙ্গা জায়গা তেসা কটরকে খাই নেই দিনর বুঝে গা আচ্ছা 15 after this he is turned right at 135 degrees বাবা বুঝে গা after অবনি পরে মো 135 degrees নাই মো 1350 है काई तोंगा actually मो 135 degree ठीक है अवन परे तमें सेका after this is uh, he is to turn right at 135 degree and to cover 30 degree 30 meter औरन सिम बताबोक बागे खाई नहीं चलो मो किसा कटर के खाया के ताई बुझिगला कनरो सो कटर के खाई तंगो काम के बुझी दी डिग्री 5 पे क्या ऑलरेडी देखो ध्यान से ब औरन सिम स्टार्ट खाई क्या औरन सिम ब थांगा यांगो बस थांगा पुइला 25 अबन परे औरन सिम बतिसा राइट टर्न नाउ इन 10 थांगा और 10 थांगा 10 थांग बाय का हंका औरन सिम बतिसा राइट नाउ इन 15 थांगा तो ऑफ पॉइंट निशिमी से बताओ का मींस है of particular point ni simi se bo 135 degree turn now hin sau bujika right phasingo ga right phasingo 135 degree ba ke nai ba na de kam ke buji ra jaga to देखो और যদি নং tong hang kang kai oron simi oyang napurung ga or busuk na ka 90 degree da na ka kada 90 degree যদি নরনা kang ka 90 degree লগে তাই plus 45 degree khlai kang ka no 135 degree ठीक है Garan simina kangka yang thangka oro 90 degree ka 90 degree ka oro kangka ka besok 135 degree noksa kharo bujega ga 135 degree na me babusuk thangka in saka 30 meter cover khai ka in sha ठीक है गंगे in which direction should he go बताओ byang thang tongka haita bujega mo byang thang tongka ba That's nangau jaga tisha origin asur di center tu hai odi. The center tu hai kan mo sin center mo biang tongka. South western tongka. Yes, he is the correct answer. Kama question mo. ठीक है. I think mo TPS ini SI exercise of haikena. Na TCS da TPS ni prelims of haimaning na. Pokoi tang abo exam of haikya but ये question आया हुआ है. बुझेगा. So definitely 9 नहीं दी. और tamang kha tisha angor degree ni concept no sai tongo. Yang thang tong by pai. Bo to yang na jaga diba. Goron simi yang na kan goron 90 degree. But around 90 degrees है 135 degrees in sao okay 19 लगाता है 45 degree ना खांगा kan 135 degree इंगो okay हम हाई के गोरी का transition ना खा kok dah bersih na bai besi boyang 30 thango in sao then now the question bo byang thang itong ba bo direction thang mak like so southwest next taman chaka a man is facing north khairega he turned 45 degree in the clockwise direction 45 degree by can or sungna bla 45 degree and the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction in sao the same direction in sao na bla 180 degree the 180 degree mane baba soja line no in sao 180 degree
mane boro 180 degree nakha. Clear? In the same direction himself. And then 45 degree in the anti-clockwise direction. Yang nishimi botak tamo 45 degree nakha himself. Okay, oran simi nakha anti-clock का और फाइव का. ठीक है? Ganga find which direction is he facing now. Or column beri khadi na roksa from my questions no khai kan. Jodi no confusion sung kan. Boyang nahajak tongmani an pore 45 ka. Abon pore boro 118 ka 80 ing by pai bote anti clockwise yang naharo ka 45 degree. Batak biang nahajak hinsa. Inga bonari arrow biang passing south passing bla. So answer is south. ठीक है? Next question. A child looking for his father. He went 90 meter in the east before turning to his right. बुझिगा? Tamin saka. Korosat cerai. Botam nin jaga. Beun bu fanor ututong. He went 90 meter in the east. Bon 90 meter east of hang tongka. बुझिगा? ठीक है? Abon pore botamin saka oron hari. 90 meter east before turning to his right. Okog ni meaning no tamba. Er mane bo 90 meter east thang pai pai boro right turn nai na kha. Kok da बुझिगा? बुझिगा? 90 meter जे मात्र complete in thang का बoro bini right turn nai खिरका. ठीक है? Upon pore, he went 20 meter before turning to his right again himself. Ar mane boy right now in a boro 20 thangka. 20 je matro thang pai kya boro tam nau ka right turn na khain chau. Ga right biang arrow je pro tola hang ka our right. Right now I pai tam thangka. Upon pore turning to his right again to look for his father at his uncle's place 30 meter from this point. And a point is me right now in a bora 30 meter of him ka. I'm taking 90 ba log region. ठीक है? गरो 30 खाई का. ठीक है? 30 खाई का. इंगा 30 खाई का अंका है. और बॉबी ने अंकल नि प्लेस तो सम्मा सो ही करा. और अंकल नि नॉक से. ठीक है? इंगे कोरस खाई का. दे his father was not there. बिन bu faro tong mani और बिन कागन नॉक से. From there, mana particular jaga ni shimi. From there, he went 100 meter to his north before meeting his father in a street. Hinsa. Oran sin botami saka 100 meter north passing of thanga hinsa. North mana saka passing thanga boro. 100 meter thanga ni boro kasarma daro lamano bobini father by malakya. ठीक है? The father by inka. Now the question is, how far did the son meet his father from starting point? Almost in starting point. The starting point by father no malay mani busuk distance in some. Kama question buji kana I hope. ठीक है? Draw से main दो. Draw right left arrow से main. अच्छा गंगा ताम खाओ जागा. देखो again और triangle नि shape नहीं पे क्या? Triangle नि जो दिन shape ना कंगे. ओमो पूरा 90 तो मनी 90 निशी में ओमो 30 लाई जाता था मैं total 90 निशी में 30 और बाद में था गारो बस तोर का 60 है दबा गंगा ओमो पूरा 100 तो मनी ओबो पूरा 100 तो मनी 100 नि बिसिंग और नाडे और 20 गंगा मो तो 20 इन खाना बला गारो 20 पाई था का 100 निशी में 20 तोर कंगा और जागा बस तोर का बा और 80 तोर का ये 80 तोर कंगे सेम और नाडी hypotenuse थायो का अतिबुज hypotenuse ने फॉर्मूला था चिंगा तामिन छका ओबन स्क्वायर इज इक्वल टू बीन स्क्वायर प्लस बीन स्क्वायर बुझी का गंगा hypotenuse माने ओमो मो ए ओमो सी मो गंगा बी गा फॉर्मूला नंग साजाक ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर अंक और सी लिया ठीक है और अंश सिनाई 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर 16 स्क्वायर के अंक बस 3600 18 स्क्वायर अंक का 6400 द्वितन प्लस के अंक 10,000 सब स्क्वायर 100 स्क्वायर बुझा 10,000 सब स्क्वायर 100 स्क्वायर है तो अंक 100 अंक भी आंसर 100 is the answer. Very important question. Faida question jodi bo, but very important. Faine bus kanya high court ni exams rogo mo haina question faine.
जे junior administrative assistant rok kokjak edba buskango tebo high court ni UDC rok phaina hin khanao so definitely preparation up to the mark tondi continue tondi consistent tondi bujika TPSC ni je assistant technical officers TPSC combined TCS rok bo phaina bujika kabangma exams buskango phai tongo amti rogo this questions rok no important ठीक है चलो सो आंसर का भी नहीं बस 100 ठीक है बाय के फाइ क्या सेम थाचिंग कॉन्सेप्ट बाय 90 ट्रायंगल ने कॉन्सेप्ट बाय चलो सो दिस इज द सिटिंग अरेंजमेंट फाइ क्या सिटिंग अरेंजमेंट सो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस काम के बुझी दी बाय के खाइना नांग रक सो तमिन सगारो डायरेक्शंस टू सॉल्व 17 इसी में 19 जरा 17 ना तीन ता क्वेश्चंस तो मरो दो गतम तमारो ना दे बाय के 8 ट्रीज तो हिन छाव tam tree mango guava papaya pomegranate lemon banana raspberry and apple are in the four rows in each row facing north and south हिंसाव ठीक है इनका बक्सा इनका नॉर्थ फेसिंग फेस खाइजा बक्सा इनका साउथ फेसिंग फेस खाइजा इनका तोलानी नो इनका नॉर्थ फेसिंग फेस खाइ रिशन याद बा इनका साकारक नाम नो इनका साउथ फेसिंग फेस खाइ रिशन दुईटा रो तंगोबा काम के बुझी दे सेटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट खाएगा बेसिक क्वेश्चन बाय शुरू खाएगा आस्ते आस्ते क्रिटिकल लेवल ऑफ थांनाय डेफिनेटली थानाय बुझे का आंते बो क्वेश्चंस पे है ना सेटिंग अरेंजमेंट्स नि तब फिलहाल और सेटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन बो इंटरलिंक हों जाक ताय ना क्वेश्चंस पे है का नंग बाय सो दैट मैक्सिमम सरंगमान दिना रहा था तमें छगारा लेमन इज बिटवीन मैंगो एंड एप्पल बट जस्ट ऑपोजिट टू गुआवा हिंसाव इनके लेमन सब निकसारो मैंगो बाय एप्पल निकसारो है दबा इनके बरो रिखांग के चा अच्छा बाद बाकी इंफॉर्मेशन पूरी पाई करा दे banana is at one end of the line and is just next to the right of guava हिंसाव guava ni right of banana nang हिंसाव आबार banana एकदम जतन से याग्रा बासिंगो हिंसाव इनका बाकी अंग मानाय बा गंके मो जदि न guava गंके guava ni yagra fasingo banana thangka आबार banana जतन से right side of thangka i kor sadak तो banana is at the one end हिंसाव जतन से किनारो नांगनाय क्लियर ठीक है ताउ लाइन बाय लाइन नों थांगोन Abon pore tama raspberry tree which is one of the end of line raspberry hinga so sai end of line just diagonally opposite to the mango tree ni opposite to hinsa to dekho guava ni opposite sap tong mani I ko 2 number point soi jak tong mani lemon is between mango and apple but just opposite to guava hinsa kana bla ye guava ni opposite mong thang ka lemon ठीक है আবার all lemon ni দুই কিনারং নাই সাবো kaisang ka mango ta kaisang ka apple clear ये बहुत जगह मैंगो बहुत जगह एप्पल ngonaय अमन नुसन ट्राई खाइ नाय वाइसा angoro मैंगो रि नायानो वाइसा angoro एप्पल रि नायानो तै वाइसा हंगा angoro एप्पल रि नायानो तै कैसा angoro मैंगो रि नायानो ठीक है ताउ क्वेश्चन हिंट रिजल्ट ngonaय दे दो जे रास्पबेरी हिंगांगाय ट्री which at the end of the line kaisa line ni ekdom kinaro hinsaw is diagonally opposite to mango hinsaw diagonally hinsaw kuna kuni babe opposite na nangnai hinsaw Gamo jodi no mango hanggang ke mango ni opo diagonal ungo ठीक no but mo पूरा पूरी कोना कोनी कासु गया ठीक है गamo mango तो एक मान लिया और mo apple एक मान लिया और mo जodi no mango hanggang के mango नहीं कोना दे पूरा कोना कोनी उन तोंगा गamo raspberry ing तोंगा ठीक है और जगह कैसा खाली तोरखा सिनो कैसा जगह खाली तोरखा ग खाली जगह साफ साफ तोरक नहीं साफ साफ आसु सिनो जगह तम तम कैरेक्टर्स बाकी तोंको बाबू फंग तोंको कैसा पापाया ट्री तोंको Tekesha pomegranate tong babza ning no tabuk sung saiman liya so je draw khaijak nai khai pai graka tisha clean ke nai di this is what we call the seating arrangement ठीक है फाइने बस कंगरोगा बैंक रोक निबो तो एग्जाम तंगो एदा टीपीसी तो फायो नो seating arrangements रो एसएससी तो फायो एदा बा हाइने आंगरो खाइ रिका so mo tongmani r mo tongmani khali jaga mo tongmani g amongkha ni b orangkha lemon mongkha mango mongkha apple एदा बा गाव जागा खाली हिन सादा गाव जागा ताव क्वेश्चन सॉल्व खाइ बुझि थांगोन ताव ताम हिन जागा क्वेश्चन जे which of the following statement is definitely true एकदम कुकुबेंगानि नांसिना हिनसाव
The papaya tree is just near to apple tree. Atida. Oro sengkun bo jaga papaya asunu sengtal bo saimi abla. Oro je borok sagata ma papaya hinggang ke apple ni ekdom gana hin sao. Go jaga mo papaya we pomegranate phono tongman ble. Ada ba? Hingga mo ekdom exactly definitely true ya. The option A is gone. बरोबर काम के बुझी नहीं फिर पॉइंट नो ओ जागा ए नि गाना वो पापाया ngai mano ngya phunong mano pomegranate phunong mano kok da buji ka ha bagai sure ya mo definitely true ya. Next, apple tree is just next to the lemon tree, isn't it? Nala oh apple thick lemon is next to no ble. This is the correct. This is the correct answer. तो बस C by D point 4 in ID. Raspberry tree is either left to the pomegranate or after hincho. Inga raspberry hinga के pomegranate ni एकदम गाना उंगमानो हिंcho. के भाई के साइमा नहीं बाव जागा पापा या फोनो तुंगमानो. ऐसे बा अब बगे मो एकदम definitely true या. Next tamo pomegranate tree is diagonally opposite to banana tree. Ati de ba pomegranate tree by banana tree एकदम diagonal ngai daman ba. Ba पापा या फोनो उंगमान ब्लारो pomegranate ni जागा diagonally. ऐसा ठीक है. So A C तय दी हिंगा का definitely true या. The correct answer will be B. सही रे कांग. ठीक है. तरक तरक कोरी दे बुझी नहीं दी. तामंग का तामंग या. Next, which tree is just opposite to raspberry tree hinsa? Raspberry ni opposite o sabo. Sing saimai lebla raspberry ni tree ni opposite o sabo. Niko. Sing o jaga saimi a raspberry ni opposite o sabo. Papaya phonong mano pomegranate phonong mano iko. Abagai option number A ka cancel. Sing ekdom sure ya ja papaya nong nai. Ekdom sure ya pomegranate nong nai. C is the correct answer. Papaya or pomegranate. Next, which tree is just opposite to banana tree? Banana tree ni opposite o sabo na hala. Banana tree ni opposite o mango danuka. Edaba mango banana. So answer is mango. Correct answer is A. तो द बुझी नाही दी ठीक है अमन से अपन ते वो क्रिटिकल लेवल ने आस्ते आस्ते बैंक नि बाकी बतु बुनाई सो हाई नि न जो तो एक्सपीरियंस रनो शेयर खाइदी चिन बरो रनो सिमी शेयर खाइदी बुइने बरो न शेयर खाइबो तो कोनो लाभ करी कारण चिन कक बरो काम बुझिना बरो ए दबा चलो छोरो बट एटलीस्ट मैक्सिमम चिन बरो रंग रो चैनल न सगिरे देखिसा नरो न हेल्प खाइ माने अब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन समेन छका A hash B hash nganga tama B is 1 meter right of A hinchao B hinganga 1 meter right of A se do or ulta se A bus kango rizak but information ke B ni se rizak most of the experience belai over confident om ti rogo miss kai as hash B man actually B is 1 meter right of A hinchao buji ka A dollar B mane B is 1 meter north of AC asterisk B mane B is 1 meter to the left of A hinsi A at the rate B mane B is से बुझी का और जे उलो तोंग नाइ character boss actually बस कंगरो represent अंग जगह तोंग काम के ना दी so these questions are very carefully खाना नांगो बुझी का इनका अपन पर 5 नंबर पॉइंट होता मिल सका in each equation first person from the left is facing north सही करो first person in each question first person from the left they branch me the first person जैसे करो ए याद बा और ए mamang याद बा nggak bozo to nota mo facing north joto no north facing na aga tin sao काम के बुझे mo जिसके चंगो अपनो पहला सॉल्व करना है x at the rate b okay x at the rate b माना था mo at the rate गणा तो वही को 4 नंबर पॉइंट होना है b is 1 meter b is 1 meter south of a यार माने b इनका उकलो को जतो नहीं माने b is 1 meter south of a इनका ठीक है अपन परे b star asterisk p b asterisk p okay b asterisk बाबा 3 नंबर पॉइंट होना है okay b is 1 meter to the left of a गौरव p सेंग सिनाय रो p is 1 meter left of b सेंग सिनाय b ni left facing 1 meter on turn जैसे p काम के तो बुझी खाना का दो जगह क्रिटिकल क्वेश्चन और उल्टा उल्टा क्या माने जे उकलो को तंग नाइनो सेबस कंगो रेफरेंस रही खाई तंग कब दबो सिखा ठीक है चलो और क्वेश्चन पे नोंग ने बगे अंक लंच में खाई तंग काम के बुझी दी ठीक है आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड काम के
ठीक है जरा ऑफलाइन तो खाई तो यार बुझना नांगन ब्ला ऑफलाइन रगो तो ते केयरफुली खाया ना सो तमें सका a hash b हिंगांगन का b से एक्चुअली a नहीं b is the 1 meter right of a उल्टा केस मांग सिरी था बुझी का हिंगांगे डॉलर तो खांगे b is 1 meter north of a बुझी का asterisk हिंगांगे b is 1 meter left of a at the rate हिंगांगे south of a b is 1 meter south of a ये जों सॉल्व खाइब्रो अब न पुला सॉल्व खाइनाय ये सॉल्व खाइब्रो तमें सका x at the rate being nabla यार जों खाइब्रो हिंगांगे b न पुला रेफरेंस रिमा तो नाय के b is at the rate both point of 4 number point of that means like b is 1 meter south of x insinita b angka 1 meter south of x okay x sakawa ada x sakawa x ni tola pasingo se b niko tago line no positive nai b is 1 meter south of x okay pai kau daga tabuk next b asterisk p माने asterisk माने तो 3 number point ना दे b is 1 meter left of a तार माने p is 1 meter left of b p is 1 meter left 1 meter left इंगा यांगो सब नी sorry p is 1 meter left of b ठीक ना गे p इंगा b नी 1 meter left फसिंगो ठीक है जरूर तरह के ना दो क्वेश्चन ना now what is the question if p is in which direction with respect to x हिंसाओ इंगा p x ने दियांग फसिंगो Suma bayang pasingo nong na sajak center of khydi bono x no to edi center of. Ating tong kamo. Okay. This is southwest. D is the correct answer. ठीक है काम का नहीं दी काम के बुझ रहा कुछ है ना तो चलो सेम इन्फॉर्मेशन no तो इन होता होता मीन करो m hash n hash नंगा तमो hash बोला तो एक नंबर पॉइंट होता है b is 1 meter right of a er माने n is 1 meter right of m gamong ka n gamong ka m ni से 1 meter right of इनका ठीक है uklo ko jetong nai sibo sable he deba an pore n dollar t dollar gnang jat borotong 2 number point atong gatamo a dollar b mane b is 1 meter to the north of a hin sagna bla er mane t is bujika t is 1 meter north of n inge n ni north fasingo 1 meter angoro siga do garo nga t n ni 1 meter north fasingo ngai t hin sa ठीक है उसके बाद असुंगला ना हाँ now question ta means aga t is in which direction with respect to m t hinganga m ni biang khasinga hin so so no kana northeast so northeast is the correct answer bujika buji hanga bar bar teruk teruk ke naigir di initially serang na pro an pore buji thangan norong no am ko norong no pro ong thangan just trust me chalo next ta means aga ora अब न सॉल्व खाइ लेना है दबा नाउ इक्वेशन लॉक करना है कोई लॉ पार्ट न सॉल्व खाइ नहीं के हैश हैश बो जगह तो एक नंबर पॉइंट तो के r is tang nai right of being nai के r का p ni right to 1 meter ना right to के r dollar a के डॉलर बो जगह तो बिना 2 number पॉइंट तो 2 number तम तो मनी b is 1 meter north of a गाव जगह तंग नहीं a is 1 meter north of r नहीं के orang kan sini ani e jaga kare yang harus kiri ka to begini sini ठीक है ऐसे आर ने नॉट पासिंग हो हिंसा ताऊ बाबा एस्टेरिक्स एस्टेरिक्स 3 number पॉइंट होता हूँ के ए स्टार यू अकोग ने मीनिंग तमो जे बुकलो को तंग नहीं जैसे कि यू इज लेफ्ट ऑफ ए संगनाई ए नि लेफ्ट पासिंग हो से यू होंग सिनाई जागा से करे क्या नरो अंति जागा यू होंग सिनाई चला हम ना ड्रॉ खाइसे ना mo hayar p tong mani omo r omo a any left passing of hangkang kai se yung nai yes so this is the draw tabu question tamo in which direction is u with respect to p u p ni diang passing hin sao the straight line bla u p ni ekdom straight sakao no karon joto 1 meter mamang seba oro joto 1 meter ni jaga 2 meter hin sagang kala cross ngam ti jaga phai kamu he da ba phai liya engkai mongka north
North is the answer. C is the correct answer. ठीक है? Next. Hanggang ito kami siya. I hope buji tong na buji hanggang kita sai ready do. Ar buji kaya kita sai ready so that ang buji na ni. Nora comment kaya ka ang kun buji gala nora ani class buji da tong. Buji ka? Jara offline class attend khai mia kabang ma para bising rog ne ano phone khai sa ro sir in class offline rog da tong. Recorded video rog da manno hinai. So not possible ang bo time ko lugri maya. Buji ka? Hai hinai. You know tui hai mani. Hai ne nong na kita share khai din chao. ठीक है अच्छा चलो Dev, Kumar, Nilesh, Ankur and Pinto are standing facing north. Joto no facing north mamang hinsaw. Fine. Tabuk tamin sa ek number point. Kumar is 40 meter to the right of Ankur. Ang alphabet beshi mi seka. Kumar hanggang tamin sa 40 meter right of Ankur. Erman oro gap 40 meter ni do. Or buji na siya di. Dev is 60 meter south of Kumar. Hanggang sa baro Dev. Orang ke mo 60. Almost 40. Almost 60. ठीक है नेक्स्ट नीलेश is at the distance of 25 meter west of अंकुर अंकुर ni 25 meter west kasing hanggang ke sabo नीलेश hin sao ठीक है गले लो थंगा ठीक से कम सब हो जाएगा नीलेश 3 नंबर हो पाएगा Pinto is at a distance of 19 meter north of Deb hin sao 4 number point होंगे तो हमें सका Pinto is at a distance of 90 meter north of Dev. Dev और तोंग लाया देबा. Dev ने 90 meter north हंगा और ठीक है और जगह हंगा इनका Pinto बरोबर का Pinto जो दिन और जगह हंगा now push अंता हमें सका which one is the northeast of person मुझे क्या who is left of Kumar मुझे क्या Kumar ने left of सब तोंग क्या तोंग नबला इनका तो any northeast तो सब हो गई सुनो एक बार ड्रॉ खाई पे एकदम इजी था गाई को लोग जगह तो any northeast तो मोनो ब्ले Pinto so answer will be Pinto ठीक है क्वेश्चन में तरह तरह क्या नाइट ही देती है रिवाइंड खाई बस कंडीशन की सौदा नहीं दी क्लियर रंग संगा ना मुझे क्या आंगोर आप तो खाई लिया अदरवाइज वीडियो लॉग हुई था नहीं लॉग हुई तो ऑलरेडी ठीक है चलो नेक्स्ट I think this is the तोंको तो किचा अच्छा मोनोंग नो होमवर्क रिवाना दा ठीक है अदरवाइज समय तो गान खाई रिवाना कोई बात नहीं दा तमिन से करो जे again or about draw the kind if boy starting from if a boy अच्छा same information no but draw may be different ना if a boy starting from Nilesh meet to Ankur and then to Kumar अच्छा इनका same था सिंग ने फोटो नमा खाई करना है फोटो ना जो दिन खाई करके और draw खाई ना सी ना better time बासी ना नहीं बाहे बाहे तो मानी अमो के अमो तो मानी D और तो मानी P और तो मानी इनका और तो मानी A ना और तो मानी A और तो मानी N नीलेश ठीक है so this was the drawing तब तक इन जगह निकालो नाई दी अब देखो क्या है okay if a boy starting from नीलेश खरक से बरक जो दिन नीलेश निशिमी स्टार्ट खाई क्या नीलेश निशिमी स्टार्ट खाई क्या मीट टू अंकुर पहला अंकुर वे माला क्या अब उन परे नीलेश नि स्टार्ट खाई अंकुर वे माला क्या अंकुर नि परे सब वे माला क्या कुमार वे माला क्या कुमार वे माला वे पौसा वे माला क्या देव वे माला क्या ये देव वे माला वे पे बोता बोता मो देव and then to Pinto अब उन परे सब Pinto वे माला यो इंसा मुझे क्या the whole time he walked in a straight line बो पूरा सुधा सुधा के मंग हिम तो ये how much total distance did he cover himself kama question puchi kana ayo ge agi tam tam to mane ora 40 or 25 mo 60 yan saka hangka ke 10 na karna ro mo ka 40 है ना mo 25 mo hangka ke 60 mo pura 90 to mane na hangka total bus distance ora ka barang kana ila 25 by 40 mo to na plus khair ke nang ka to na ro chung plus khai leichi na buji kana I hope question 25 plus 40 plus 60 plus 90 इंका 60 by 40 plus 100 100 by 90 इंका 190 190 by 25
angka beseng kha 190 the plus ke aro 5 5 6 acha aro 60 60 thang bai pe botisa 90 mana khabla na 60 command nisme ha thik na 5 carry और carry तो करे aro 5 4 by angka 6 6 by 6 12 12 by 9 angka ke 21 angka 215 is the correct answer नहीं देखो शंदा बुझी का ठीक है बुझी खांगा किसा कमेंट खाई दे दो बुझी खा रखे नहीं बुझी का सदा डांग बुझी ना नहीं कारण दिस क्वेश्चंस आर वेरी लेंथी क्वेश्चंस बुझी का ऑफलाइन अंगा तो फटाफट खाई मा ना बट ऑफलाइन एक्सप्लेन खाई नहीं इट मे बी लिटिल बिट चैलेंजिंग आने बागै नर जदन बुझी खांगा आई विल बी वेरी हैप्पी बुझी हांगा अंका तो डेफिनेटली तेबो क्लासेस तो है ना सो दैट बुझी ना नहीं तेबो क्वेश्चन कैसे होमवर्क स्क्रीनशॉट बुइना बायदि जतन ठीक है जरा ऑफलाइन क्लास तो मा खाय ना डेफिनेटली ठीक है और जरा यूट्यूब नुबई तंगनाय बरक डेफिनेटली भी नहीं सॉल्व खाइदे पे भी आंसर कमेंट और दी डेफिनेटली रेस्पॉन्स खाइनाय बुझिका कमेंट और दी बुझिका और जरा ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास नि स्टूडेंट्स रक तो डेफिनेटली आं खाइरने मनाव क्लास बुझिका वी विल सॉल्व इट टुगेदर ठीक है स्क्रीनशॉट बुइ नारक बायदि जतन ठीक है नागिना सा बस जरते बुझिका बस जरते सोरंका ठीक है चलो लास्ट दुईटा क्वेश्चंस खाइजानाय दैट इज कमेंट सका 7 poles A, B, C, D, E, F, G. 7টা পোল তোমার ছাও are put in such a way that the distance between the next two decreases by 1 meter in ছাও तम से करो distance continuously कमी कमी थांगा ठीक है 1 meter के कमी थांग the distance between the first two poles A and B is 10 meter ठीक है ओके A by B निशिमी distance तमाने 10 B निशिमी C थाना पुरन के হয়তো বা 9 के कमी थानाय 8 के कमी थानाय माने 1 meter के कमी 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 थानाय महायता कब देबो दिखा ठीक है चलो तो लेट्स सॉल्व कमेंट करो the 7 poles A B C D E F G are put in such a way that the distance between the next two decreases by 1 meter एक एकटा निशिमी distance कमी रखना 1 meter कमी थाम the distance between the first two poles A and B is 10 from the mo A mo kai B gor boseng kha 10 an pore B by C purung gang gor 9 বুঝিকা C by D gang gor 8 kok de বুঝিকা D ni simi E gang kai aro ang draw khai mani kisa hoyto ba same same hang tonga but bujinari norok draw khai di clear ang ani main target nong no question bujiri nanse ठीक है A ni simi B B ni simi C C ni simi D D ni simi E E ni simi gang kai F F thang pore tai 6 F ni pore G thang pore gang gor 5 0 thang purung gang gor 5 kami thanga 1 meter ke aro changes nuk dagi thanga है तो बा तब क्वेश्चन तब तमिन सका और से क्वेश्चन if a monkey hops from point G to point C G निशिमी जदि न C ओ बाहरी ना हंगांगाय ननो का G निशिमी C ओ थाना हंगांगा then how much distance did it cover बस distance cover खाई थंगा इन साव क्वेश्चन बुझी खनम लाता बो ये बस क्लास खाई ना पाई क्या अंके 6 plus 5 11 11 plus 7 गंगे 18 18 plus 8 गंगे 26 so answer will be 26 kok debo jika nai di kaisa mukhra G nisimi bahare bo direct C o thang sinai pu इंगे बरो बस डिस्टेंस का बार खाई थंगा दिस इज द क्वेश्चन ठीक है सो द आंसर इज 26 ठीक है क्लियर नेक्स्ट what is the distance between the first pole A and the last pole G इंगे A by G नि बिचिंग बस डिस्टेंस करेंगे इन छाव बस और जे जे तो मन जो तो प्लस फेरी बेदी इंगे 10 plus 9 गंगा 19 19 plus 8 गंगा 27 27 plus 7 गंगा 34 34 plus 6 गंगा 40 40 plus 5 गंगा 45 गंगा 45 तो जो तो प्लस थे जे नो आसक ना 45 is the C ठीक है सो आई होप क्वेश्चन बुझी ना सॉल्यूशन द बुझी का डेफिनेटली आनो सादी ठीक है सो आसक ना दिनै और बेला वीडियो लगे जाथां का साइमालिया सो गरति लखां बो खेल करी माय टारगेट एक बार बुझिना सुरो खाइ गांकाय जों बाथागै मायाता बुझिका आतम से कजार माजारो को लेक्चर या करिना बताम जान हाय सो आसक ना नाइदि कोन बो बुझिका डेफिनेटली होमवर्क रिप्लाई रेडी ग्रुपो आई ग्रुपो हिनजागो कमेंट बॉक्स आं डेफिनेटली करेक्ट आंसर रेस्पॉन्स रिनाय ठीक है सो आसक ना ऑल द बेस्ट क्लास ज्यादा खांके डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तब होगी ठीक है चलो थैंक यू